Emnelik cevap bulacağız. Bayraş. Tasayla söylөгөндөй болду. Endi ko'p yildan beri şarkı işlettir bay. Ya. Men suadamı ömür boyu kütkөндөй bir жылуулук сезилди да. Аябай жакшы кудага түш болдукпу деп атам я. Ya Kuday buyursa. Куда кааласа десең. Жакшылап кайла күлүп койбойсуң. Oy. Артым жеп атып, чабак койчу я кетчү я. Başladın bayağı. Болсо. Oy. Ой, вот. Влад стоп дегенде. Süzer. Эмне Сюза дебечи не? Azı kudalar geledi. Muştaşıp ketmeyi yok. Murrun talkalamayı yok. Если birden olup kete turgan olsa, hidayet etmeyi yok. Assalamu alaikum. Кудайсыз. Ой, жакшы. Ой, сиздер келип келгенде аябай бир башкача сезимдер болуп. Көптөн бери куда болуп жүргөндөй болду. Ал кудас берип азгырады ондошо. Аябай таза жакшы адамдар экенсиздер. Үйүңүздөрдө күндүз ысып акса керек, Өзүңөр жакшы келип алдыңар. Жакшы. Өтүңүздөр, өтүңүздөр. Куда өтүңүз. Son салаттар заказ бердик, кымбатына карабай. Мен Тилектин атасы атым Сойызбек. Жанымдагы девушкам Майрам. Девушкам деп алам. Анан бул Тилектен улусу кызым бар, Мимоза деген. Өзүмдүн копиям. Шашпай тааныштырам, красавица. Endi менин атым Аскар. Жанымда отурган байбичем Замира. Раяна кызыбыз. Раянадан кичүүсү Саадат, көкүрөккө чүгүрүбүз. Жакшы. Унун аперип коеюн. Апай, силер оштуксуңарбы? Ооба. Я балам, бул эместик беле? Башымда эле көзүмүздү урагы кой. Тетектен бери эмнеге келдим, ой? Айтса, шөп. Meni diye doğru meni kinab жатады. Кебек үчүн жетпей калат. Бирок мен жашагым келет. Дарыланууга жардам бериңиздер. Ар бир колдоо мен үчүн өмүр. Рахмат сиздерге. Аллах разы болсун. Somebody's watching me. It's my anxiety. Praktikular, bu gökler var. Her kimge yol, her kimge maksat. Grantlar götürün bir. Dedim amay. Айтса, шөп. İlgili ayıp koymak bile. Sen tamaşa? Тамаша болду. Ой, жиндегендеги өтө уйткап. Ой, оңдогон Майраштын идеясы. Жаман айтпайлы. Жакшы. Келиңиз, куда тамашадан кийин бир жакшы алгынанбы же кызылынан ичип атасызбы? Азыр чечпей элемин. Gelingizler, tamam kararınızlar. Биздин тилегибиз окуу жайды бүтүп анан
өзү бала кезде бийлегенди аябай жакшы көрөт. Анан өз дагы билмегенде үйрөтүштү. Биздин кызыбыз районадагы жогорку окуу жайды бүткөн. Кызыл диплом менен бүткөн. Эми турмушта өйдө ылдый болот экен. Буга чейин дагы бир Мурун бир күйөөдөн чыкканын айта албай атсаңыздар керек. Аны билебиз, укканбыз. Эми баягы жашоодо ар кандай болот да. Анан өйдө болот, ылдый болот. Эң нейси балдарыбыз убактылуу болсо эле болду биз үчүн. Ооба. Анда балдардын баксына деп Куда алгач Кудай сөйттүңүзчү айырмадыбы? Келиңиз, алалы. Бактылуу болуңар. Анда сен өзүңө кошуп отура эле. Биз аяна менен сейдеп жүрүп эле. Бара. карасаңыздар экөөлө. Тим эле Сакыш менен болуштачы. Эми мен өзүм күйүлүкмүн. Күйдөн болом. Анан атам малчы болгон. Атамдын атасы да малчы болгон. Атамдын чоң атасы да малчы болгон. Анан мени ким деп ойлойсуздар? Кана? Малчы. Туура. Анан сиз өзүңүз кандай? Атам болсо райком болгон. Чоң атам болсо облком болгон. Чоң атабыз болсо чоң манаптардан болгон. Сиздердики өтө үскүчтүү болгон экен да. Жакшы. Эми кудагый курсагыңар тойсо туралы, Чөптү ким тилет? Тамаша. Майраш тилет. Менде деле жок акча. Тамаша. Ооба. Балдар чак. Ай, балдар! Кел. Садага коюңдар десе. Сен балдарым эмне дейбиз? Бактылуу болгула, өмүрүңөр узун болсун, көп балалуу болгула. Кем айтты? Ооба. Эметиле. Жакшы эмне кылып эмне кылгыла, Күчүктөр биле. Бактылуу болгон. Жакшы салдык буюрса. Çok жигитин несесин. Окей. Бар даяр. Жауап болмаңыз. Иштеп өтөм. Жақсы. Кызым тура эле. Анын эмнесин ойлойсуң? Болор иш болду. Боёсу канды. 2 жаштын чечими да. Кантсе дагы күйөөдөн чыкты деген кеп калды да. Аман болса кызың күйөөгө чыгат. Аны коюп тиги жолугушу жөнүндө ойлон. Тигилерди качырсак, ишибиздин баары талаага кетет. Түшүндүңбү? Кайсы кепкан бисеме? Кепкан толтурадай сурайында болгон бир кепкан болду. Майраш! Такыларга чалдыңбы? Оял жанагы белый гаражкасына чыгалы экен. Мендей болбойт, зыңкыйбы, я. Айтпа. Түп басбы, я. Ты удага кызың аласыңбы? Жогай албай эле коелу. Андан көрө үйдү даярдасын. Ооба. Үйдөгө даярдап атат. Эртең башат. Жакшы. Меники да. Сиз канчадан болуп келесиңер деп сурап аткан. Жалаң туугандар эле уруп аткан. Жакшы. Абайлап аман эсен келгиле. Ладно. Пока. Целую. Садат, дай
Bakarım şimdi. Canım, siz ayamay sabır tuyacaksınız. Kudağa köp köngül bıravermeyiz. Так, еду. Стив, Володя, Ира, ребята, пойдемте встречать. Ребят, садитесь. Gelingizler hemen oturun жайгашып. Куда oturalım? Oturdunuz böyle. Куда? Dastarxonga taqilib. Şu жайылган dastarxon sizlerge buyuruptur. Gelgen qadamыңыздар менен кут келсин, эки жаш бактылуу болсун, э? Айтқаныңыз келсін. Qana, мынанча қараңыз. Угощайтесь, ребят. Эми сиздер куда алды жатты бул сиздерди тосуп алган менин шериктеш, биргиштешкен досторум. Бул жаныңызда отурган шеригим бул Владимир, Володя. Бул Россиядан келген менин досум мынакей Витя, келинчеги Ира. Анан бул жакта отурган досум болсо чет өлкөдөн келген Стив. Мен да жөнөтүп тааштай кетейин. Бул жаныңыздагы иним Сопубек. Сопубек. Biz kichine qarmalib qolganimizning sebebi просто tigil Sopbekni turmadan chiqarib yotishmadi. Куда? Vay Sopubek türmede işte. Yüreğim çıkmadı. Yüreğim çıkmadı. Эми келиңиздер таанышкандыгыбыз үчүн деп, э? Бир куда, кана, за знакомство, ребята. Куда алып койдуңузбу? Vay men emin бас болгучу айтып коеюн. Эртең ушул баарыбыздар айылда күтөбүз. Кичинекей бырымдап той берип койсок деп, э? Я, келгиле, жакшылай. Төмөсү, And happiness. эмнеси болсо да happiness жакшы. Когда мы снова в ударе с кисой, в угаре тусы, а мы на первой стрекозе. Снова тумарит зарплата, что за таки наш пипл. Вообще немножко, немножко мамы. Букета или на съемной хате, где Мамы өтөр маданият болгон жок. это когда ребенка конфета. Правильно. Хорошо, что молодые нашли друг друга. Пусть куют. Это вкусно на ура, это движет до утра, и если мы газуем, то до талого. Любовь — это море эмоций без дна. Любовь — это вечная в сердце весна. Любовь — это греющий сердце очаг. Любовь — это ночь, осветивший маяк. Ура, у нас есть биш, у нас есть план. Мамы өтөргүч такой. Мы будто с Ваканды, ты знаешь, кто моя банда. Кармашкан колдору бекем болсун. Кызыбыз кантип өттү экен я? Kızınız sügönüne gitti. Emniyesi olsa da sügönünün canında. Hay gelin! Bir taza cumaysın. Koyun toylu olmuş sen. Yaşlı adamlar da görünüyor bu. Яктаныз. Баспайсызбы? Деди апаң бүтүнчө астайыр жакта жумшайт. Эй, отундурбайсың.
Sizce? Sayılarda sayır. Ay cengeler, ayda cengeler. Appa yap. Şair cengeler, ay cengeler. Ayda cengeler. Büyüden nazik sular dolu bizim cengeler. Ömrük şaşmak mı olsun? Sarmaşkan kollar üzülmesin. Oturmakta olun. Amin. Sağ ol. Ha amca. Ha жақшынасақ, түйсір, жезден қандай. Geçe önü biraz, ya. O biz de dayardanız kavunu, çoğu çık. Ya. Amca. Amca. Daş. Özü sile bana tutuşuyor. Özü sıra orası. Bilgimden şunlar olur. Sina. Çıktığından özümün ne bana sesip duramam. Özüm oraya olup koyuyorsun. Moskva. Ладно, проехали, все. Assalamualaikum jigitler. Aleykümselam. Sajbek'ten kişinin үйün қант тапсам болады. Yetiresen mi? Bu ne? Tüp tüs parası böyle solga burulgandan keyin ekінші үй бәйде. Рахмат. Ақша қарыз төлеп бәйде. Жоқ. Сен теги Балтадағы атты жатақтар ошондон чыгып алды ғой. Жоқ. Құдағы жетті. Рахмат. Вот. Пап, а это правда то, что наш куда зарезал человека топором? Emi, bir yaşlı olup manayımızı düşünmeye çıkmayıp gireriz. Эй, Галакан! Salam aleykümler. Ben hoş geldin bunlar. Allah canlı seni geldi isterim. Ah beyler. Hani sportsalardağı böğrek oldu. Hatta başa kılım. Oy bana kuy çaydan ha. Al lan. Al. Al isterim. Ya bu da bayağı da Dilekten ulu kızım var da atmadım bile. Başa kızım beni tanıştırıp koymasam Ha, olmadı mı? Mimoza. Ya sabit sen Mimoza geç. I've been looking for love. Places. Keser. Öyle bak. Bırak ya kızım benim. Ulu kızım. Harra canım kurası. Dadağın bulanıyor. Can çıpet kulak koy. Bu çeke gezden. Niye cırmağacak? Tağını beni kopyamak bu da ya. Tağını beni değilken. Doğru bayılar jakşatırmışlar endi. Ben avukatımla çaydan almışlar. At bana bak. Özüm işlerini lan. Bak. Cegile. Ya alma koydum lan. Allah. Ulan cebe koydum. Salmışça. Cesek arı lan. Ya olacak ben klastaşım. İçine yeterek göğe götüreyim. İçine yeterek. Dolaşa yaş. Allah'ım vallahi. Саламатсыздар балалар. Мен атым Саятбек. Мен Союз байкемдин бир тууган инisi болом. Бул менин келинчегим Айнурочка. Ошол үлгүлөбүз аттан сиздерди түштөгүрүп коелу дегенбиз. Тамак таста бир ала бербелүү я. Келиңиз алыңыздар буларды. Maşallah. Ruslan Abdülkadir'in bir yüzünü tabii. İzleyin seni. Arasından yerdirdi. Sensin benim tanrım. Aşık oldum canında. Мен Саятбек байкемдин бир тууган
tuğan inisi oğlum. Adım Sezdek. Kızın acılı çınası annem ağlar. Canlı Seni yüzde üç. Sensin evi darlayım, sında dümdü oylayım. Değişenip koy sözüme, artık olsun olmayım. Здравствуйте, Куды. Меня зовут Ильич, я младший братишка Союза Байке. Sina, Я хотел сделать кушку Драгуланский onalar и пожелать bir belaya başlık veriyor da tarafta. благополучия. Союз Байке. Biriyle kişi gayra giyinip çıkan da giyimlerini almastırıp bir öyle sulasıyla. Mağada ошондой эле сезилип атат. Қолымды кесе алба. Вологодский, жақсы арчыбайсың. Да вы сами попробуйте. Куда? О, куда? Вам помочь, может быть? Нормально все, да? Да, все хорошо. Ладно, до свидания. Soğuzun gündürüm, çalın dolu çarkılar. Çalınan da şarkılar, göl üstünde oynalar. Bulutta karşılar, yanak gülüp çalar. Boyda gülüp çarkılar, kadın aşırı dönüyor. Dönüyor hazırlar. Vallahi. Va, suçlar kolu atlara gelsin. Biraz başvuru bu. Özürüm sen, çay bay şu atın öyle. Gel. Dur, geç de söyleşme, balık olur. Kuda biraz iyi savaş. Vay şu bu da balıktan esala usta atmayın. Bak, nereden? Ya bu da rahmatlık bu kekeke klastaşım var öyle bak şu balık kadalay varmadık mı? Kuda, Ya. içim ne oldu? Bir hoşuna geldi biraz coştu koyup dursun. Ne oldu? Ay bu da ayıpmayla mı? Çakşıla da atmayın. Yok. Boşta o ya. Ay geçinde dağıtkana karandık. Duş benen almaştırma altısı. Bana içki Türk olmakta bu da Türk olmuş. Dediler içki caraşmaz denesi. Ben sandım sorandım. Sizin kelebekle gibi kelek. Hayır var. Келиң сен кудагай. Ой, ошону жөнү эле койбойсуң. Эмнеге отуң жөн эле коебуз эле. Көчө күнү тигилер аябай жыргашты. Анын үстүнө бүгүн алар аябай кеч келет. Келиңиз калат дегенди айтты э. Жок, кудагы мага болбойт, так ичкенге болбойт. Болуп эле калат айланай жакшы. Жөн эле койгулачы. Эми ал койчу отомай колун уятпай. Эми мына Түшпөйт элем. бу жерге коюп отчандан кармап турчайт. Балдардын бакчысын жерге таштабай чачпайт анан. Сулардын өмүр бою бирге жашап, жакшылык көрүп, бала чакалуу болуп бизди да кубантып, силерди да кубантып, бир жакшылыктар боло берсин үчүн анан мунун тилеги деле акпай куштум. Yavda. Dostluktan dostluk dese tarım öyle zaman öyle öğretmen ya. Ben misal çüylük, meni çüylük dese ben işte dedele oldu. Ben de işte gidelim olmaz. O da tarım kalmış. Çocuklar da ne şimdi? O da şöyle sorar geçirdi o tarımdan ise mi? Tarımda ne şimdi de yok. Neyle tuttum da o da. Bu tuttuğundan yok mu? Tut. Bu tuttuğundan yok mu da sana? Böyle oldu ya. Bu da bir aç Müslüman koyuz. Biz sonuna da dayık verelim. Uksam öyle bu olmuyor izle verelim. Ağalı siz de biliyor. Kızı uzattı o da değil. Anan tost mu gelirken dayık bakmıyor. Hey biz kızı usta ölüp bakkanbız dese odası beni şumşu olsaydı. Uş yerge gelgendili. Hıppırım gel vay gülüyor. Yemin edip koydu. Biz de kızımızga. Görgüs ne istep koydu. Yanına. Gündü. Görgüs Bey istep koydu. Yanına.
аз мал бар, ошону сатып чыгып эптеп өзүбүздүн квартирабызга жетип алсак. Анан шерине өткөзүп, кыздарды чакырсаң подружкаларыңды. Подружкаларымда мен жумуштан чарчап келсем, ошо биз өзүбүз деп сага келсем, жакта шалактап подружкаларыбыз турасың да. Жүрсүбү. Элестеп турам, жана сен семиз алтынайың мени жакшы көргөн диванымда жатат мынтип алып. Кайсы диваныңа? Кайсы диваныма? Кайсы диваныңа жатат? Жакшы көргөн диваныма? Ya Құда, жақсы екен. Мен таймай күлгім. Құда, тамаша. Екеуіз тәуір анекдот шығарсақ. Оштық Құда, шүйлік Құда. Нарды талқан уақытында Құда. Жан, магазинге барсаң, моющее средство алып келіп берші. Мақұл жан. Байқұш енді. Күшік қатасың, Ошоқ қап сілер жақта. Мақалай деп. Башқар олады. Көрсетші тұра. Не? Арбыз ашып жатасың ба? Просто бычак мокуп калыптыр. Бычак мокусу. Жер өртті деген шудай. Аттан чыкпаса жер өрттүрүш керек. Айтышпа. Қызым не айтышыз? Жол сладкий. Келеміз? Ладно, пока. Пока-пока. Ох. Давай. Öyle. Çok. Asıl yoluna zattı. Paran gibi, paran işte. Ya. Ошентип балдар бойго жеткен кезде турмуштун чоң дайрасы кечкен кезде бул дагы эле алып койчу акыры биз бактыга жеткен кезде Ой, Құда. Жақсы тойлы болса дия. Жақсы болды. Ай, мен балтамды көрдіңіз бе? Аны эмне кыласыз? Ай, керек болмады. Қылып қойып эле. Тишке үдеме тақалып қалып эле. Ой, біз бала есте көп келдік бұда бұл жаққа. Өзіңіз көргендей тала ешкім жоқ. Ана бирок кечке чейин калчу эмеспиз. Себеп? Ой, илгери бул жакта бир абышка жалгыз кызы менен жашаган. Анан баягы эчким жогунан бир күнү тиги абышка кызын жалгыз чыштап алып бир иштери менен алыска кетпек. Ана байкуш кыз үйдө жалгыз калат да. Анан эшик дан деген. Эмне lan? Эшикти ачса эле эчким жок. Анан мынтип алысты караса бир караң көрүнөт. Ошентип отуруп кыздан дагы абышкадан дагы дайын жок. Анан негизи эле бул айылга тоого өткөндө жалгыз көп болот, ана караанды көп көрөт экен да. Караанды көргөндө думба дегенде эле жоголот. Koymuş burada. Ne deyiniz? Dumba degende эле жоголот. Ула эми салам жаталы эчкенде. Куда? Жаталы да. Ура бактылык буке класс башым айткандай ысып айтпайды. Ya куда? Я. Бияк антыны кармабайбы? Айылдар аңгармайт, ана
bu falağına kaydan buna. Ya kimge çalap dedi. Oy. Baybiçim, kuda kıyınız. Biz de öyle sarsana olup da öyleyim. Güles tutun güles pişkan eken Suyu kuşu bir şarkıya konur eken Şiirinden bir tatım tatsan eken Arman çok bulduyla gönlü pürgene Kuda. Biraz söyleşip yatsak kandı etti ya. Ötkün getkeni deyin. Çalışmıştı o. Bana! 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 Lan ulan! Lan ulan! Lan ulan ben! Lan ulan! Ben! Lan dümbele ben ulan! Lan ulan ben! Koş ulan! Lan ulacaksın ha! Niye kılıp giriyorsunuz? Lan ben siz çıkkarısından artiste gelin! Жогорку бийиктикке жетүү үчүн тең салмак керек. Ар бир жутум асуу, тоо минералдарынын тең салмагы, асуу, шыктануунун жана тең салмактуулуктун булагы. Тата Витамино. Рационыңызға тура мөміле. Это твой момент, каждый день как сюжет, уникальный контент. Вы такой шаг. Lan siz babalık bugün tamaşa mı ketken yok mu? Tamaşa burada. Yürüyüş çatalı burada bol. Bak ulan. Bak yürüyüş. Jollara öttü gündür, koynunda sağınç var. Üzülböy senden güdür, ümidim öşkö janar. Modelisi sen köpürtavışın gerek mi? Sen көргөндө толкундан ырдагың келип атпайбы? Женщина как цветок. Мужчина рядом с ним садовник. Попиши один глоток. Будет тебе базарчук. Только после свадьбы. Пока-пока. Оп, не можешь? Оп.
Осы айтпадан кейін. Обязательно мен ұмытып қалдым. Жоқ, қант. Ама? Жақсы емес пе? Жақсы, жақсы. Театрда оңайлы көріп тұрады. Жоқ, бұл су аябай жағады екен. Маған аябай мұздаған екен, бір кісі сергітеді. Су басын ба? Құда. Құдадей. Тұрмыз келеді. Талап тұрмын. Чтобы снять похмельный синдром в домашних условиях, нужно выпить 300 грамм рассольника и пить много. Қой тұрмыз ше, ана. Надо заварить чай и запить 100 грамм водки. Ulan koş, tut koş, koş ulan. Koş. Ulan tut. Koş. Koş. Ulan kasana olmaz, bokla kapıyı gitmek işte. Çarşafat. Biraz. Ulan çarşasan sen salon. Anayı tükürse, ben de insan ola. Raskanlarında koşu salsanız olur. Ulan. Aytkan yok mu bu? Ne? Hemen aytkan unuttum. Benzin tügep koptu da. Benzin yok. Kaydan bakamadım. Kızıksın. Ayttım bunu atayım. Kuda. Kuda. O? Annem niye geldi? Beni tetekten beri. Ne geldi tutmaydı işte. Vay. Bunu ne bakın? Gözden ne çalışmadın ama? Vay kuda. Vay. Kuda. Oh, siz de hayvan yaptınız. Şoförsünüz. Allah'ım oyun kala buna bir Ramatlı klastaşım bir kala etmedim. Allah'ın şimdi geldiğinde. Hayvanla sarayda istedi öyle cindenip. Yıkır alganda çıktı. Yıkır alganda. Çarçasan soğuk tutmalı bu da he. Ya bu da üçüncü baştan doğuladı. Siz tutkundu. Gülüş koştu. Koştu bile. Hadi vurunca. Durmuş dursun yok. Orada klastaşım bu kevşudan gitken de. Durmuş yazayım dene. Sevdirmedin. Tanış yerlerini gördün. Karacaköy temizledik davulu. Çok temiz. Baştan bilirsin. Bu da iyiymiş. Kasan dalmadıysa bunu Allah'ında. Öldürüp koyalım şuna değil. Bildirse desin. Siz doğulattı değil. Siz geçti gidelim. Ben yakın değil. Direkt gidelim. Nasıl olur? Nasıl olur? Aldık ayrılaşan alır hiç. O yeter. Otur. Ayakta getirsene. Ya öyle kullanırsan balık kalmaz. Ayakta balık yok da. Yok. O sonda edince fakir balık çıkıyor. Var ayakta çıkıyor. Adaptalar gitmez bayağı ya. Ama. Ладно, так,
Qandaysan Mimoza? Yaxshi. Yaxshi, nima qilding Mimoza? Uyda bilasizlar, qonaqlar bana aytayotgan edi, shu choy bayırlı. Men qis bo'lgandan keyin ovqat qilib kelsin. Mimoza. Men sana bir narsa aytayın dedim. Aytaylik Mimoza. Ko'pdan beri söyleshib turaversan. O'ylab qolmading-a, men seni o'ynatibdi. O'ynab tursam, bilasizmi nima qilsam? Nega qilsalasan? Bu ishni qilgan qo'rquvchi deb emas, ha. Tomosha qilib. Samaysan-da? Yo'q. Ana. Mimozachka sana eme deyin dedim shu. Yaqin arada sana sirkka solib ketayin dedim. Qo'ychi. Qo'ychi. Ova. Tamam qo'rqib. Yo'q, shu qilsam sen meni bitmagan yerda. Mayli, yaxshi olmoqdingda. Men de gitayin anda. Men ketib qolasan, batalyaga. Batalyaga ketam. Sana da bir narsa aytayın mı? Aytaver. Aytib bering. Ayt. Uyalmadim. Uyalmay aytaver. Senin sözün. Suyam da sen Mimoza. Ne qilsam da sözün. Ne qilsang da seni suyam Mimozachka. Onu tartsam. Bir kravattan bir de. Var. İşte kalış. Evet. Var. Qandaysiz Xudo? Normal. Çay da tayyor bo'lib qoldilar. Aylaş. Öyle koydun. Bal çıkıp duruyor. Şimdi başından beri. Şöyle var tuttursun. Keldiniz mi? Qanday? Balıklı ko'p qarab keldingiz? Sizga nima oldu? Ne oldu? Ne oldu sizga? Uyum ne oldu aytыңызchi? Ne oldu sizga? Çıkmazsa. Özümün başımı vurup arantıram. Koyunuzcuğum. Aytыңызчы, ne oldu? Айтсаңыз эми тынччылыгы не? Yok. Эмне жок? Каяка барасың? Ай, Кудайым ай. Ma. O da öyle var mı? Şu Süleyman tanışma, söykü sandı. Atıyor bak, anın dağılı var mı? Bu? Retinde çakır. Çay içip söyleşelim. Ben değil atana da aytıp koyalım. Şunu erkek bize. Burada küçük küçük oldu. Bunun emni mi? Muzun çişmemi tuttuğu bayağı değil.
yoksa sen? Ne çıktın? Ayakta duruyorsun. Siyahda bol demedim bile. Sırasına ofisке geç. Investorlar erте geliyor aslında. Qancha vaqtim bor? Срочно жолығып, конкретно обработай их. Қанша ерте болса шанша жауап берсін. Мені де шағырдан шығып кеткен. Бол батыра. Zina! Samira! Ha? Kaç puan bana? Bu yoqda. Tez. Çoğul. Ketdik. Qandacha cho'g'il? O etdik Yunusqa. Meni chaqirib olacak. Abi uyatqu. Shoshib chiqib ketib qolsa. Bular ertangi kunga tayyorlanib olishmaydi. Bir kun chidab qo'ying meni. Qolaverdi, men o'zim borib kelaman. Tez qayting unda. Ulan! Yunusqa olib chiqishdi. Ama çekil. Bir saatda qaytib kelib qoldim. O 30 saat demesi benim. Xudo. O yemin var olmalı. O sentr degende razı yarıştık. Ulan sentr varsa siz uyut bulmayın da. Yaşlı şu diye olmadı. Sana rastlab. Bak bak. Can, sen bana şeyin девушкам buldu öyle. Девушка? Не al девушка diye. Kapayıp böyle aytır, Тарынбай. Ya, tutun bakçasına. Чё? Честно скажи, я не обижусь. Var. Oldu. Qancha? Seryozenlerden var. 5-6 oldu. Lena. Dur. Ya. Ben sultan atmayın. Gelin. Beni ayda olmaz. Siz hesap olmazsın. Yok. Ben gelin siz hesap tutmuş kaçayım. Ben olsan ayda özüm öyle mutlu olur. Şoförümüz de yok. Gelin. Ne? Oo, hepsi gele gidelim. İyi koku da. Bu da жақсы değil ya. Var. Yaxşı. Ben işi günümde öyle. Turmuş tekşen olaydı bu. Жақсы değil bu da. Var dedi. Alo. Kapitan milиция Бегалиев. Документтеріңіз байке. Тіршін Асунов деп. Бұл көшеден байке 60 мен жүріш керек, сіз 90 мен келтасыз. Андан тышқары телефон мен сөйлесіп келтасыз. Ол жерде ременіңіздегі татылған емес. Бұл шет короче, айтып демейсің. Айтайын. Makiye salıverik. Qandaysыңар? Ташсаңар? Yaxşı. Kechir qo'y, bu yerda men biraz erejeni buzib olib. Men söyleshib qo'ychi. Alo. Бегалиев. Меніңіздер ham ақыма. Айтпадым білем. Жол ережесін бұзбай жүріңіздер, Ақжол. Ya ulan, telefonu üstüme alıyorum koyuyorsun. Siz uktayveriniz, ben makyayı gözümle çalıp bayıp koyuyorsun. Yok, Xudo, yaxshi. Uyqum dilagan qo'yib kelasiz, men o'zim aytay. Ya, oldu. Yok, siz esamiz, keling. Uykumda ne gelgenmiş sonuç ulan. Uktayveriniz bileysin ya. Adam ne oldu? Siz şaştırgan ustam. Baybaktım bak. Baypak emas, buni shlyopkani aytyapman men. Şulapka bıyırları aldım. Taptası çapacağına. Bunda diloga bo'lgan kishi kelsa, tufli degan bo'lmaydi sizda bunda. Bak, kelib. Hop, tufli var. Baypak çok tufli gibi.
ушуда эппи сизге. Жаман oldu da Аскар Эмекбек, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен келдим эле. Мен мага жумуш боюнча Ислам. Ислам. Стажер. Жакшы. Ислам. Туфлиңди чеччи. Азырбы? Азыр. Жумушка киресиңби? Чеч. Ой, bol degende olmaz. Мен камем чечиш керек экен деп бирок Ciğermek şu an dilemiz. Извините за задержку. Мой партнер Союзбек. Ну, начнем. Еще раз, Оскар, здравствуйте. Мы ознакомились с вашим предложением. Почему мы должны инвестировать именно в вашу компанию? Первая причина. Мы 30 с лишним лет на рынке. Вторая причина. У нас лучшая техника. И третья причина. Мы, наконец, профессионалы своего дела. Извините. Olacak жақшылы? С вами все в порядке? Все хорошо. Куда мен де барайын? 5 минут. Вы говорили, что можете дать гарантии на наш бизнес. Какова вероятность? Я. Каждый человек узнает своего счастья. И каждый должен сам делать то, что он умеет в этой жизни. Каждый должен делать, что он умеет. Хорошо, что молодые нашли друг друга. Пусть куют. Что вы говорите? Я. Пусть куют ты. Пусть куют. Вы что тут вообще говорите? Вы что тут себе позволяете? Куда мы попали? Ну, знаете, это уже слишком. Товар обмену и возврату не подлежит. Всего доброго, до свидания. Нам не о чем разговаривать. Ben de tüysün, aslanı siz yok olsunuz çok verdin. Bir dersi halledin mi? Çok hemen aslanı çıkmaya koyuyorsun. Uyandın mı indiler? Ya bu da baş ortaya git. Halkın başına alınmasın burada oruslar dalayı görüyorsun. Tek. Ya bu da cümüş. Hiç olmaydı. Rayana'nın bu жерде келечеги жок. Не датасың. Мен тортты кесіп келе қояйын, Ben de gülderdi. Çok salt koymuş. Bana. Baktır. Benim krasavitsa kızım ben söyleşip attan efendim. Сырстас кичине. Öz halın elle söyleşip atasın mı? О, Özüm yaxşıla görüyorum. о. Benim yaxşıla işletdi, ha?
Жоқ, баяғы барғандай болады, башы ұрып, құлайды адам. Сотрясение, матрясение. Жоқ, мимозаны сүйгенден кейін башым айланып, мен де іштей қалады. Жаман отыр. Мен жана орыстар айтмақшы, товар обмену и возврату не подлежит дегендей. Біздің қызымыз да ошондой, билесиң да? Білем. Анан эме қалың жағынан тейін деп атасың. Нормально эле болот. Жем көңүлүңөн чыккан бере бер. Жашоо бирдеби? Үйдө болот. Үйдө ылдый болот. Бар болот, жок болот дегенде. Уру, чабу, теу, соң. Укпайын ошондой. Жоқ, мен андай жоқ. Жок, мен сага айткан жок. Мен барам. Мен Жакшылап сүйлөштүң. Сүйлөштүм. Каның берем дегендей кылдым. Бер. Бербесе де бермейт. Аскер, что за подстава? Ушундай түшүнбөстүктөр болуп кетти. Болмак беле ушундай. Эмне болгон киши тиги? Кудам? Телефон экен. Кетти, түшүнбөм эле экен да. Макта чапайын экен, турбай экен, чапайын экен. 3 күндөн бери ушул жакта мен канымды ичип бүтүштү. Кызым үчүн эле жүрөт, чынын айтайын. Кичинеге бала эмессиң көрсөк. Çay içkiler. Ben aytқанда жалғыз болсың. Құда тек шығатар көрмей çıkanlar болсын. Бізден көріп қалбай ма? Қандай шығатар көрмесің? Біздікі менен жақсы эле болот. Жақсы. Біздікі немен айтып атпайсың. Işadar görmeydi ha? Ey Bulat, kirek. Ne bu? Қазір айтыш керек біле. Ne oldu? Göstümeli olup makul bu. Ne? Gözünle oğlu. Sen adılarının statusu aşağı eken, benim adılarının statusu başka duruyor. Papam biz nerse de koydu. Hiç teke değil çok. Ата энелер жашабайт да жан. Биз экөөбүз башка үй билебиз. Benim adılarım, sen adılarının aldığından cağaldanından kıynalıp geçti. Göstümeli oğlu. Sen çıksan sesin çık. Дагы жакшылап ойлонуп көрчү. Ойлонгондо эмне? Ал өзү чечпеди.
Rayana, Ne geldi? söşpeli. Söylüşmedik mi var? Rayana, gelsene. Rayana, Ama aç. Rayana. Rayana, Не, не söşpeli, говори. Rayana. Söylüşтük. Хватит. Раяна. Таня, Раяна. хватит, мне больно. Rayana. Отпусти, хватит Раяна. уже. Rayana. Раяна, келіп қоймайсың ба? Сұранытпай. Какие страсти у вас здесь? Sen kimsin? Сен мені білбейсің бе? Раяна, саған шейін менен шыққанда. Қызыңбы, же аялыңбы білбеймін, бірақ тәрбиелеп қойышың керек та. Әркімнің астында жат қалмасын. Билет! Билет, билет, хватит, не стой! Ölme. Хватит, Ölme. не стоит того! Gel. Ölme. Хватит. Çalsan erkek değil. Sen ne de çalar? Ya bu da eğer uyunda boş orun bolsa, yanағы mümkünçülük bolsa, meni kul kıl bolçu dep çalayım da. Aday bolsa tige kulağın açar. Men uyumda aşayım. Попробуй этот яркий, освежающий вкус. И почувствуй еще больше свободы в большом Пиала Айсти. Пиала Айсти. Свобода быть собой. Салам премиум кола. Бұл қандай жет? Ушунчалық жепар жетту, жылуу. Өзгөчө чай ал конокко чакырып жаткансыйт. Пияла чайы сонун окуялар мындайча башталат. Бир чөмү чай менен бир аз суу. Пияла голд жаны жылытып жакындаткан чай. Аны баары менен бөлүшкүң келет жана жылмаюу тартуулагың келет. Пияла голд жүрөктү жылытып, сүйүү жана жылмаюу тартуулаган учурлар. Somebody's watching me. It's my anxiety. Ayıp salamaz. Ayıp salamaz. Teşekkür ederim. Praktikuma bul götürmek her kimge yol, her kimge maksat. Grantlar götürüp bitsin. Endi salonda olup baratam, jana çimcirin dayandı evet, belki itin orunda men jatayın dep aytam da. Şunday da erkekte alat. Kapıya çıkmaç. Aç olur. Hayır, şurada. Sülü olasın da düştüğün geçirip uçtu.
Geçin soğuk var mı? Hatta. Oldu mu? Bak şu kaldırma geç. Çalıp koysanız bu. Ne dep? Japay emesiniz. Gele sömesiniz de geçirim sana şu gerek mi? Askarчик. Hazır men nomerini terip berem. Çalasız. Alahvalını surap, geçirim suraysız. Uqtunuz mu? Garaj. Militsiya. Hazır geliriz. Komandir. Hem qancha bu chiqdi? Shtraf bo'lsa shtrafini deb to'laylik. Bayke bolboyt deyapman. Endi bo'lmaydi. Kaçıp ketpeysiz-ku? Bolboyt bayke bolboyt. Bolboyt dedim. Hem boldurucu kişiye yol turup boş yok yani. Bize kaytayım bayke. Tayak çeken balık. Şunu ata enesi. Bir dakika salıp koyduk şey. Bir malbayı almışım. Hayırlısın bir daha. Senin azabın öttü. Özgün abi. Valla. Valla. Assalamualaikum. Hayırlısın be. Uçum atacak şu. Ben ne mutlu ya. Baldar öyle. İni. Qanday yaxshimi? Yaxshi. Spokойно. Ты bolam chiqarib qo'ychi. Qayda olamiz? Tilak. Qach. Jana men qaytmoqchiman. Ha, jo, bolboyt dedim, ben qaytmadim men. Bolboyt. Серьезно его? Bolam. Sofiyet tanıysınmı? Oo, tabii. Men hadi doşağa çalayım, sol inim bolaq doşağa çeksin. Ha, yok, ben çalmayacağım. Mandıraş ko. Ben ötüyoruz da, size şöyle bak gel. Girin. Hey. Çık sen de. Hop. Senin kızının ayına. Ben babam dinle, tayarca otur. Sen bak öyle şu atayış. Neyse ne sanmıyor. Баскетти. А ты бы счастлива со своим лохом? Ты же сама лохушка. Ой, ты живой сюда. Куда? Я честик. Я варжаш. Куда? Я тоқтамшы. Жаң көз тақты, мамдай балықтар сөйтіп. Koymuşsun da şurada üstüne. Bayağı bir soyaçlarsınız belki. Жоқ, олар сіздің машинамен барады. Barbayla koyduk o şey yaptım. Barbayla koyduk. Çok yüklü de arkadaşlar. Тоқтысы келе қалдық. Söz yok bu da. Ох, я удар.
Ben bir geçirim soğuk aldыңızдар, nöbet koyun dedim ben de. Memlekeye gayet dedim bu öz Kuday'dan eken diyeyim düşündüm de. Ha men düşünböstük kılıp mınday. Menden geçse Saybek Kuday geçirim sorayım. Geç komiserim. Jo'gay uzak. Жақсы эле. Bu işini emettiniz bırak. Ha yok, жақсы эле. Emettiniz de kon. Geçer. Oh, ulan bizden gitti geçip kaldı. Biz daha geçip koyalım. Sen bana bu başında lettim. Жашоо көйдө болот. Төмөн